Hello so pite hokum 1854 phalaya Indian British in atho phalai chun British sipai zalam kai General Lord Dalhousie chun kumsom langa be Punjabi chapang khat Punjab apat England ana solin ahi Lord Dalhousie lungela hi chapang panu hin lungel phalo anei ahin achapa ahin puise ding ananom lo ahi chapang pa chu England alhunin Christian Sakho Anazuizin, Queen Victoria chapa Edward the Seventh, Lloyd chapata ahung hihontan ahi. Hichichapang pa vetu din, British Crown Homo puna anapivin, chule kumsi a, stipend pound sangsom nga anapizivin, hichutu nga to iga ate ka a ahile, krol som guble krol nga apazovin ahi. Hichichapang British government in avet suinale, achunga sum asulu naw azi penchu. Ama hi Prince Dalip Singh ahin, tu khangin ehon, leng Dalip Singh tinjong ihetawin ahi. Ama hi India a, Sikh Empire a dinga, leng nukha apen ahi. Ama hi England anasol masangukum lima sanga, British in Sikh chu, Gala anazova, Lord Dalhousie in kumsom lakhat sapang, Prince Dalip Singh koma, Song mantam khat Queen Victoria koma Sarendal, abol dia thupi ananei ahi hichi song mantam aniki sei hi vanu ya song mantam la a amin thangpen Kohinoor ahi hichi kumma ma chun British in Kohinoor chu kilometer sangup le jasegi walam tuilama anapo un London chan anapo lunun ahi Kohinoor chungchang akisei na achun kohile hichi song mantam nei tapo chu vanu ya aho pen pa hiding ahin achunga wangsi na len ta hung chuding ahi akitin ahi hichitu kisei hi mihim lunggel ngai to ta san na akon aniki sei ahin hichu the curse of Kohinoor tinjong akihen ahi azi chu thusima hichi song mantam anakoi khajo se chu ahin khowa bang phatna anato khapovin mel se ta athi agal mi tevin athau ahi lo le mi zo thlep anachangun ahi Vanuya, one of the most infamous diamond tinjong, akihen ahi. I saw the Kohinoor. First eyewitness description of it. Kohinoor ki mungdo na chung chang le, amun le amol koizin amungdo a, hoiza anumungdo uham ti chung chang thu, theory za chum chum ana umin. East India Company a natong mi khat, Theo Met Cafe in a report na anazi na achun. Hichisong mantam hi Hindu te pathin Krishna damlaya, extract anike boldo ahi anatin ahin tasan umpen wangchu historian ho seidung zuyin Kohinoor hi Kolurmine Golconda thanga aniki mudo danin akizi in ahi Golconda mining hi Krishna vadung panga coastal Andhra Pradesh muna ahi 18th century khanga chu hichimun hi achanga vanoiza songmantam na ahin 1725 kumchun Brazil gaminzong songmantam na anamudo un ahi ahin Kohinoor hi koizin anamudo hamti kichin ta in heddo ahipon songmantam hi athang pi a vadung tuida la amun ho a nomzi ahi chuting le hichi Kohinoor hi iti kuma anakimudo hamzong het ahipon historian ho seidung zuyin hichi hi kum sang khat le zakhat apat sang khat le zathum ki ka phalaya kimudo hidingin ginmo ahi Kohinoor hi Hindu text a sang khat le zathum le gup khanga aniki zilut ahitan abuina ta khat chu hi chi le khabu chu kon anasi a le khabu min chu ipiham ti zong koiman a khol do zolo ahi Kohinoor chungchang hi officially a kum sang khat le zanga le somni le gup kuma Mughal mi Zahir Uddin Baburin India ahung visit na a lekha anazi Babur nama achun song mantam khat aumin amanchu vanoi pumpi ke khanin nikhat sung asu mangza to akibangi anatin ahi ama seidung zuichun Kohinoor song mantam hi gal kisa na a agal zoji uva trophy dana anachangu ahi Kohinoor thu hi sang khat zagup le somni le git kuma sazanin apikok tron sana le song mantam zenga kisim leng to na thu pi ta chungchang anazi achun anazavin ahi
sazanin hichi aleng to na sim na ahi kumsagi anasulu na Taj Mahal asa ana asum asulut sanga veli atamzo anasulut ahi hichi leng to na asim na ahin song man tam zat chom chom tampi anamang chan ahin hichi hol a aman tampen su Kohinoor le Red Timur Ruby ahi Mughal hodinga Kohinoor hi thilman tampe na ananei lovu ahi amaho hin Timur Ruby hi anangai sangzo va manzong anaman luzo ahi alang khana sigle Hindu leng hon song man tam anangai sangkinu ahi ahin sa zanin Kohinoor chu Peacock Throne asim na achun munthu pi laita vahung minin anamang chan ahi hichi phalaya hi hichi song man tam hi Kohinoor anakitilo lai ahi kumzakhat zovin Mughal ho khut noizin Delhi chu vanu ya khupi hausapen anahitan ahi hichimuna hi mihem million ni wal anachenga London le Paris ami chengzo se ki gom khom jong le Delhi a mihem cheng chu tamzon alaiding ahi ahin hichipe na hi Mughal lengam analhasam ahitai Delhi a hausa dan Parsia lengpa Nadir Shah in ahet phanin Mughal te gal anabol khuma Muhammad Shah chu anazo ahi Muhammad Shah hi Mughal lengama dinga lengsom langa chen na ahi Nadir Shah jong Mughal te neilago sana songman tam ho zo se anakilain Parsia gam anakiletan Mughal te neilago achom do ho chu saipi jasagi sangong saw sangli chule sakol sangsom le sangni mangchan anapo un hichi athil chomdo la uwahi Kohinoor jong anazaw tha ahi Kohinoor hi Muhammad Shah in apun lukop noiza anasial ahin hichi athil sel chu agu a mi khanin Nadir Shah koma anaseipi ahi hizi chun Nadir Shah in jong Muhammad koma pun lukop kilhe dingin anatimin Muhammad in jong apun lukop chu aga alhan ahi le aluchanga ko na chun song mantam chu ahung hilhan tolin anak umin akom avel zo se asalva so in Nadir Shah in jong kidang asa wal si chun akama ko nin Kohinoor ti thucheng anapo nin hichu Mountain of Light kitina ahi hichi ako na hichi song mantam chu Kohinoor anakiti pai ahitai hichi pe na Nadir Shah financial officer Marvis in lekhabu anazi na achun Kohinoor hi Peacock Throne chu ana uma Nadir Shah in Peacock Throne akila apha na chu vahong mitte ni akibut Kohinoor le Ruby chu anala doa akhuna anakibu ahi Muhammad in apun lukhua aseli ti akisei chu ata aham ahi lo le Marvis in alekhabu a anzi zo ata aham hedo ahitapun ahi ahin Nadir Shah chun hichi song mantam chu Kohinoor anasa ahi ti chu ata ahi azi chu lekhabu kizi a chu Kohinoor tia anakizi ahi kumsom segi le kumli sung Kohinoor chu Parsia gama ana umin hichi a kon hin Kohinoor sabse na chu analhung kitan ahi abul langa in sei bangova koi hile hichi song mantam koi tapo chu vanoi pumpi ama ahiding alang khana achunga wangsi nalinta achuding alengam zengjong mangtha zengding ahi hichi thu hi sangkhat jathum le guma anakizi Hindu text akon kimu ahi hichi lekha a kisei hi mihimte ta sandung zuya kisei ahin akisei bangbanga umjong tampi a umin ahi Nadir Shah chunga wangsi na chu kumsangkhat jasagi le somli le sagi kumin analhungin ahi Nadir Shah chu agar khanin anathanin alengam analhutan ahi Ahmed Shah Durrani he Nadir Shah sipai jalam kai khat anahi ahin ama pahin Afghan Empire tha anaphut do in chule Kohinoor putha jong ahung hitan ahi Nadir Shah tupa saruk chu alu anavotol pi uwa thi sa ki hun jun chu alu changa anasun khumuwa mel sita a anakithat ahi hichi sabse na chang song mantam zi chun Ahmed Shah Durrani te lengam song amoho le amoho ki ka in boina tamta anatu lovin ahi Ahmed lengam zong
achapa Timur chanin kitup ta in lengwai anapun ahin Timur sa te tu te chu khat le khat anaki sat kinun zaman sa durani injong apa Timur lengmun anhialin sang khat zage le somku le thum apat sang khat zage le thum chan lengwai anapun amit achot phanin anaupa suza sa in lengwai anapun azinun aseina achun mi ha ta khanin song li mun chumche in hat ta in sephen lang hi chi song ga chu na ho akul sung chun sana dang ka vum se nin ki koi zong le hi chi man sa nga ko hi norman tam zon a laiding a hi anatin a hi suza san zong ko hi nor chu a khuna anaki buzi a hi sang khat zage le ku komin aleng pan muna kon ana hai saon ama zong ko hi nor chu akipo in Persia gama kun Lahorin anazam lunin hichimuna chun lengkhat Ranjit Singh kiti mi pa koma aniki sialin ahi Ranjit Singh hi Sikh lengam anaphut do pa ahin ama hin suza sa koma akisial theina dinga Kohinoor anathum ahi hiji chun suza injong Kohinoor chu sangkhat zagil som la thum kumin Ranjit Singh khonin anapitan ahi Ranjit Singh hi the Lion of Punjab tinjong anaki hen aman jong durani lengten anala pi ugam zo se analela pi in Ranjit Singh hen Kohinoor aman ludan anhet ji chun abanin anaki hin ahi kumphabib zovin East India Company ho jong India sunga athau anahat che tan sangkhat zagit somthum le ku kuma British injong Ranjit Singh athitai ti anazawin chule ane ago man luzo se alai ho nawa pi ding ti lunggel ane zeti British ho analung hangun hiji chun British injong East India Company koma Kohinoor chu koijin akoiza koichangham anachin thi divin thupi anani zon British injong Kohinoor chu kumtampi anaching thiun ahi Ranjit Singh thi zowahi kumli sunga lengli anaki pisonu ahi kum sangkhat zage le somli le thum kumin Ranjit Singh te mi ni bo anahing tan ahi khachu Ranjit Singh zinu Rani Zinda le achapa kumnga bib Dulip Singh ahi sangkhat zage somli le ko kuma Second Anglo-Sikh War ana umachun East India Company in Punjab lengte chu anazovun alengamu anaki chaitan hi chipe na hi Dulip Singh kumsom anahing ahitai East India Company in Jong Treaty of Lahore sign anabol pivin hichi treaty document sunga hi Kohinoor chu East India Company te api diwa kinuk to na sign anabolu ahi hichi pe na hi India sunga Punjab se British in ato pha zolo namun anahi ahi British ten jong Sikh Empire ahung ha do kidding ananom povin hiji chun Rani Zinda chu zelin anakoizun chule a in sunga leng panmun hin po the kumsom langa chapang jong chu London in anapui mangun Christian sa khu anazui sa tawin ahi July sangkhat zagit somnga le likuma Buckingham Palace a Dalip Singhin alim ki jive a achi achun Queen Victoria in Kohinoor chu anavet sain ahi Dalip Singh jong ahung ki khanhlit jovin British te donan thiltampi anabolin India gama ki le ki ding anaki gon ahin British in achi ding anaphalpo vin ahi aki seidanin Dalip Singh chu again the aha satwal si in kumsom nga le kumnga alhinin Paris muna anethitai akitin ahi alang khana Kohinoor chu Queen Victoria adingin thillopi ta khanin anapangtan ahi Kohinoor sabse na thu ki ji na achun hi chi song mantam nei zo se hi vanuya aho sapen hiding ahi ahin ama chu thino ma thiloding alengam sunga thilha sata ta hlungding ahi tia aneki sun ahi ahin hi chi song mantam hi pathen le numei in bo anei the ahi akitin ahi kumsang khat jaget somnga le khat kuma London Hyde Park ga exhibition lo pi ta khat ana na achun British milham zo sen Kohinoor amit ta ova vet na dinga phat anani zu ahi ahin alungelu to anabang pon ahi milham ho chun song mantam ahi lam jeng cha jong anahe povin khat le khat hi chi hi ipiham tin anaki dong to vin ahi
Amoho hin hi chi song ji a hi leng le lal tampi anangol lo naw le leng izat ham khat a lengamu abei lo na a hi ti chu an het pha lo be u a hi amoho dinga hi song gil khat mi vet dinga glass sunga ki mo koi mai mai dana anagelu a hi mi tham hon ko hinur man ludan an het do zo lo ji uchun Queen Victoria chapa Prince Albertnin sangkhat jagit som nga le ni kumin Kohinoor ahong va do theina dingin re-cutting le re-polish anabol sa in hizi hin Kohinoor agi dan 40% anamang tan ahi ama sa ahi 186 carat ahin atha sim tu zo wa hi 105 carat bo apha zo ahi tai Kohinoor song mantam alit dan hi 3.6 into 3.2 into 1.3 cm ahin hi chu a chatui to kibang ti na a hi British te hin Kohinoor chung chang thu an het gilzi uchun amho chunga jong sabse na the curse of Kohinoor chu achung wa ahlun khading anaki chawin hi ji chun amhon jong British leng hung hi ding zo se chu aleng pa hilova azinu chu Kohinoor chunga thunei ding a hi tia dan anasimu a hi tai hi chi Kohinoor chu azonan lengnu lukhu a ahung ki koi in ama sapenin Queen Alexander anachangin abanin Queen Mary anachangkinin achainan kumsang khat jaku somthum le segi kumin tu ni kho a England gama lengnu anu in anaki huin ahi ama hi kumsang ni le ni kuma anathi a hichini khu a lengnu lukhu le Kohinoor chu mi zo se mo dinga anaki koi do chu achaina anahi ahitai tu ni khon hi chileng lukhu le Kohinoor hi Tower of London to min koima thamlo theilo dingin ake kwaitan ahi vanoi za Kohinoor ananei kha leng hola a British te hi anei sot pen anahiu ahitai Kohinoor hi British ten ahin koi kalu kumjakhat som sagi le thum ahling tan ahi tu ni khon Kohinoor thu hi aki seiting India te mi tampin apuna jivin Sasi Tharorin 28 May 2015 kuma Oxford Union speech anei na chu ana famous le in ahi India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods and export. Hichia athu sei hi Prime Minister Modi injong ha ta in anaki papin aman aseina achun British in India ato pha sunga India in economy prosperity le potential ha ta in anaman sa in chule Kohinoor British in aki koi hi India ato pha jing naw mel chi na khat a hi tin ana sejin a hi le British in Kohinoor hi India akun aki gu uham a hi lo le Punjab to treaty sign abola chu adil sign o chu alo thin thei na dinga ki pamana anapi u a hi dem Sasi Tharorin 2015 kuma speech anei zo kum khat zovin NGO ki loi khom khanin Supreme Court koma petition khat anasemun hichi achun government in Kohinoor hi British government a kun le la hen Indian government in Kohinoor song mantam chu British government in ahin le pi theina dingin demand bol hentin anaki ji in ahi ahin Ranjit Kumar Indian government represent pan aseina achun Kohinoor song mantam hi Lahore Treaty a anazau ahi hichi hi British in gu jong agu lo hunama jong akila lo ahi hichi le la ading kiti hi apan na umlo ahi anatin ahi phat phabet jovin Archaeological Survey of India in keihon Kohinoor song mantam hi India a kahin le pu lut kit diu ahi anati vin Ranjit Kumar hin Kohinoor chunga hi Indian government in thu anei poi anati ahi India in Kohinoor song mantam akile la theina diwa lampi khatbo ahi hi chu sang khat jako somsegi kuma UNESCO Convention na kinokto na ano chu ahi Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property ahi hichidan hi gamkhat culture thilman lu kila pi ho lepi theina dinga kisim dan ahi ahin hichi hi Kohinoor song mantam chunga ki mangthei di kilo ahi aji chu hichidan hin
sang khat zaku somse yi masanga thil anaki la pi ho chu ahu kilo ahi le hi chi song man tam chu British in ale pi ding ahi le koigam chu apita dem masang lai leng khanga chu gamgi de ta umlo ahin ahat pan ato pha na chu ama gam hi zeng ahin independent zowa hi gamgi thupi ta a kisema leng khanga leng pan anato pha na gam zo se chu gam thum lang ki hom khian ahitai British in India Pakistan le Afghanistan koma akila alo azi chu hi chigam ho hi British in Kohinoor akila azo kumza khat zowa India Pakistan Afghanistan hung umbe ahin amaho hin leng khat India masanga leng ho to treaty ana sign uwa anakila Afghanistan gama Taliban spokesperson pan kumsangni kumchun Kohinoor chu nei pele vintin ana thumin kumsangni la somla gup kumin Pakistan gama Lahore High Court in zong British in Kohinoor hin le pi hentin petition anasep kinin azi chu Sikh Empire capital chu Lahore anahi anthropologist Richard Karinin aseina achun Kohinoor song mantam hi kam tampi British in alepe thei India Pakistan Afghanistan le Iran zeng in zong ke ho atina thei tha aneje atin azi chu lengkhang la ya chu nei lago kibet lalji gal anaki bol khum to jiwa anei ago ho anaki chom to pi jiu ahin hi chi khanga chu India Pakistan kiti ho khatcha ana lo lai agam pheng bo ana na lai aman asei be na achun Kohinoor chung chang thu hi hai miluwa asei ta lo di win zong tip na ana nei jin akoi gamin hong kinung tha ta hi zong le na in no min ki chol tan ti tin ana sejin ahi le so pite ho Kohinoor song mantam hi India tian ke ho nei le piun atiu hi adi etia na geluvem lo le British ten akoi zu hu apa pe ni tia na geluvem ilung gelu komena in sei divin ikiti mu ve thusim achai na chan ge hin ngai zo se chunga ki pa thu ka hin sei ki ne ka ki pa